ndabahaye yiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya kabiri y'ukwezi kwa gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza birabana n'umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Tugiye guhera ku bizatangajwe na Alliance Fleuve Congo nyuma y'imirwano ikomeye kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hamaze kugaragara ko hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu Repubulika na Demokarasi ya Congo yamaze gutungura isi yose nyuma yuko Kisekedi Chilombo atanze ishimwe rikomeye ku mupolisi umubirigi waje gufasha abanyekongo gukora imyigaragambyo. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'impunzi z'abarundi zimerewe nabi mu gihugu cya Tanzania ndetse zigiye gucyurwa ku ngufu. Turaza kandi no kureba ikomeje kugenda bibera murene uzigenzurwa n'umutwe wa mama 23 aho biriko biratangazwa ndetse bikanavugwa ko hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza ndetse n'ibikorwa bidasanzwe bigaragaza ko hagiye kuba intambara ikomeye. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo wasohoye itangazo rikomeye kuri uyu munsi wa kane ryamaganira kuri bitero bya gisirikare bivugwa ko bizakorewe ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zifatanyije n'abambari bazo barimo FDLR, Mayimayi, Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi Fdnb. Muri iri tangazo ryashyizwe umukono na Laurence Kanyuka umuyobozi w'ishami rya komisiyo yitangazamakuru muri AFC avuga ko iri huriro rero ryahuye n'ibitero bikomeye bizabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya mbere gitugutu 2025 aho indege z'intambara na drone za FARDC n'iz'abafatanya bikorwa babo bagabye ibitero bikomeye mu duce twa Rucuru, Belarusi ahari abaturage benshi. Nkuko iri tangazo ribivuga ivyo bitero byakomereje mu bice bitandukanye bikomeretsa abaturage benshi ndetse binahitana ubuzima bw'inzira karengane nyinshi. AFC ivuga ko ibi bikorwa byo kuburizamo ubuzima bwa gisivili ari frappe avengre ibitero bitagira icyo bitandukanye hagati y'igisirikare n'abaturage. Iri tangazo riragira riti ibyo bitero byateje impfu nyinshi z'abasivili kandi byatumye haba kwimuka kw'abaturage ku bwinshi bigira ingaruka ku mibereho ya benshi mu cyerekezo cy'ubuhunzi n'ubukene gisanzwe kimenyerewe muri aka karere. AFC itangaza ko idashobora guceceka imbere y'ibyo yise ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi bukorerwa abaturage, ikavuga ko izafata ingamba zo kwivuna ndetse no kurinda abasivili. Mu magambo yagize ati dufashe mu mugongo abaturage ba Rucuru na Warikare bahuye n'akaga. Turongera kwibutsa ko AFC ifite inshingano yo kurinda abaturage ndetse bayo no guhangana n'inkomoko y'iterabwoba ririmo kwinjizwamo na leta ya Kinshasa n'abambari babo. Ubusanzwe akarere ka territoire ya Rucuru na Warikare hari uduce dukomeje guhura n'ubwicanyi butandukanye, imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ndetse n'ibibazo by'ubuhunzi bukomeje kugenda bwiyongera. Imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi NGO ikomeje gutabariza abaturage bo burasirazuba bwa Congo bahura n'akaga kenshi. AFC iravuga ko ibikorwa nk'ibi bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatoranyije inzira yo guhonyora ubuzima bw'abasivili aho kwitabira inzira y'amahoro. Benshi mu baturage bo mu territoire ya Rucuru no mu nkengero za hangaha Wazalendo bavuga ko bamaze iminsi babayeho mu bwoba bukabije bafite aho bahungira barimo kwimukira mu misozi cyangwa bagakambika mu nkambi z'agateganyo mu gihe abandi bahitamo guhungira mu bihugu by'ibituranyi Uganda n'u Rwanda. AFC ikabisaba umuryango mpuzamahanga n'ibihugu byinshi kwitabira no kotsa igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo ibi bitero nk'ibi bihagarare. Naho ku ruhande rwayo ikavuga ko izakomeza kurwanya icyo yise ibikorwa by'iterabwoba n'ubutegetsi bushingiye ku guhutaza
abaturage. Itangazo riragira riti AFC ifashe mu mugongo abaturage bose bagizwe ingaruka n'ibikorwa kandi iriyemeje kurinda ubuzima bwabo mu guhashya buri iterabwoba ryose naho rikomoka. Bikaba rero bigaragaza ko tajyari imirwano ikomeye igiye gufata intera no mu bindi bice. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko ndetse bakanemeza ko ibikomeje kugenda biba byose ari ibintu bizamaze kujya ku rundi rwego. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo, bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko byabaye ikibazo gikomeye. Hagati aho umujyane makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambitse umudari w'ishimwe umupolisi w'umubirigi uri mu kiruhuko cy'izabukuru kubwo gufasha abanyekongo baba mu Bubiligi kwigaragambya. Inspector of Police Patrick Bondazi yambitswe uriya mudare witiriwe intwari Kabila na Rumumba kuwa gatatu tariki ya mbere ukwezi kwa 10 mu muhango wabereye ku cyicaro cya ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Buruseli mu Bubiligi. Iteka ryo kumuha uyu mudare ryasuwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2025. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Badosi wahawe akabyiniro ka Mensie Kongo yambitswe uriya mudare kubera uruhare rukomeye yagize mu gihe cy'imyigaragambyo y'abanyekongo batuye mu Bubiligi binyuze mu gucungira umutekano bitabiriye no guhuriza hamwe abagize diaspora ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mutuzo usesuye. Tshisekedi ubwo yambikaga uriya mudare yamubwiye ko umushimira we n'abaturage b'igihugu cye kubw'ibucuti no kwifatanya n'abanyekongo bakunze. Nkuko bigaragara yunzemo ko yizeye ko uriya mudari ugomba kubungabunga ubufatanye n'umubano w'ubwami bw'Ububiligi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Bondazi w'imyaka 69 y'amavuko yashimye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'icyubahiro n'ishimwe yamuhaye. Yavuze ko yakoranye n'abantu benshi n'abanyafrika ariko muri bo abanyekongo akaba ari bo yagiranye nabo umubano wa hafi ushingiye ku mwuga byamufashije kuzuza inshingano ze. Ibiro ni biri kwa mugiye kandi mu bubanyi n'amakungu ibintu bitifashe neza ndetse bivugwa ko aba impunzi ziri mu kaga gakomeye aho bitangazwa impunzi z'abarundi zicumbitse mu nkambi ya Nduta n'ayitwa Nyarugusu muri Tanzania zikomeje gutaba zivuga ko iki gihugu kiri kubahatira gusubira mu gihugu cyabo ku ngufu. Kwigenekerezo rya mbere gitugutu 2025 habaye inama idasanzwe yabereye mu nkambi ya Nyarugusu ayobowe na Bwana George Ndaro ushinzwe ibijyanye n'uburezi muri UNHCR. Iyi nama yahuje abagenzuzi abahagarariye amashuri ndetse n'abayobozi bayo. Mu butumwa bwe Bwana Ndaro yasobanuye ko ifungwa ry'amashuri yose y'impunzi ryafashwe mu bufatanye hagati ya guverinoma ya Tanzania n'iy'u Burundi. Avuga ko mu Burundi amahoro yagarutse kandi ko nta mpamvu yo gukomeza amashuri mu nkambi. Yasabye abayobozi b'amashuri kumuha raporo zemeza ko amashuri yabo afunzwe. Ibi byakurikiwe no gufunga insengero z'impunzi zasengeragamo, ibintu byasigiye benshi urujijo no kwibaza ku burenganzira bwabo bwo gusenga ndetse no kwiga. Bamwe mu mpunzi bavuga ko bahangayikishijwe n'iyi myanzuro kuko mu Burundi hakigaragara ibikorwa byo kuburirwa irengero uko abantu ugufungwa kw'impamvu za politike n'iyicarubozo bigatuma batabona umutekano wo gusubira iwabo. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bamaganye icyemezo cya UNHCR cyo gushyigikira iki gikorwa. Bavuga ko ari uguta mu mutego impunzi z'abarundi kandi zikiri mu kaga. Kugeza ubu impunzi zirasaba amahanga, imiryango y'uburenganzira bwa muntu n'imiryango mpuzamahanga guhatira Tanzania na UNHCR guhagarika icyemezo cyose cyaganisha ku gusubiza impunzi ku ngufu mu bice zaturutsemo, ahubwo yo hakitabwa ku burenganzira n'umutekano wazo. Aho rero bagaragaza ko ari ibintu bibangamye kandi biri guteza ikibazo gikomeye ku giti gira intangere. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda biranga amakuru akomeye ari kuvugwa mu karere. Reka dusoreze ngangushimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere mu nywanyi witushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza
ngaha vyibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe rero dukurikiye bwa mbere iturira munsi ya video kandi kuri buto yanditseho ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, uzongere ugaruke ubane natwe no mu yandi makuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.